Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silian sangpuya ramchung mun sang COVID-19 chithar omicron chu boy puyom takani me ka wangin nga thatu te film khur tur le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom pangale sompret in card te tiamin midang te po hridan nan lak the nan pui hrinang che mai tomna vo midang nailo kudle mai ti fai te lo ngai pai mo zelang cheu COVID-19 chungchanga hria du nele kai shona mo tan rampum huwa helpline number bial pakhat panhi pathum pakwa pasri pariat bial pali parukle pakhat bial pasri panga ba ka mizoram tan pakhat bial panhi te biak po theireng ani e tuna chon chanchin thalung e thak chun zomang u voin assembly thut khoma zone le chana hun manani a private member bill pakhat soihovin nol ani governor hari babu kambam batian voin kham mizoram university le ikfa university ho tu te ras bhavana akom prime minister narendra modi choni zan khan russia president vladimir putin bia in tharum thona thleng chu ti top thuai turin angen UN Security Council chuan ekma intiam kamna omlo le arang theang bera Moscow in Ukraine asipoi alak su ana tur draft resolution chungchanga vote an thak don voin assembly thut khoma zona le chana hun manani a private member bill pakhat soi hovin nol ani voina house nangai to private member bill hi independent member Dr. Vanal Thana Pudlu the Mizoram Transport Workers Welfare Bill 2022 ani a apulu tu Dr. Vanal Thana chon a bill pudlu chu financial bill ani awangin governor kaltanga ngaya speaker in apomangai bokti soima sain aton hria thil tam tak awangle lirthei khala ezong ta tranpui dona thinlunga putwanga pulut ani atia bill hian sarkar driver huamlova bill a hian driver te pension tur sum siam theina tur ro manani atia driver te andamlo ni khwa anin enkona sen so welfare fund atanga anin tum theina tur bill a hian om thule harsana tok driver te chok jang khai nana malak na turani thua soibok voin private member bill soi hona hen member somni palin an ngai dan sang sang an soya house leader chief minister puzoram thanga chuan driver te chu mi pui ele bar phur saktu an ni a damlowan phura kongen kema mi pui mamo berte an ni ati a chuti line voin an bill soi ho chu driver te tan a thadrolin fellow lai te po om ve ati a welfare fund driver te tan le motor nei tu te hne tanga la khomani don chon in ron tla nga ya bill chu pass ri lo ni se adu ti asoi ani hemin hu hian speaker kai hruin bill chu pass arem le rem lo bu kani a pass rem tilowan tamzo ko wangin the Mizoram Transport Workers Welfare Bill 2022 bill chu nol ani ta ani budget son hi kar le thotran ni chamadar somle chan via chunjom le ani anga nimena finance minister chief minister in a phartak sangni somni pathum budget atlang pu soi ho ani ang Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department changtu minister pukel rin lenan sarkarin Food Corporation of India atanga bu fai alei thin chu achiat mailo nan damdoi manga song bol ni thu FCI atangin thuan dong ti asoi Voin assembly thut khomna he thui soin minister chuan chokar ni dana bu fai bag pon namle ada na kudam chu malathion chemicalin ka thinani atia rannungin anbomlo nan bu fai bag te chu quality control dan angin 80:20 ratio in thathum chung thatin delta metrin chemicalin ka thinani a bu fai chu rannungin alo bom pal chuan alphos chemical man thinani ati asong bolana mandam doite chu quality control wing in kai hroena siam ang khapa manani awangin mihring tar ne rantan a hlom lovati a bu fai chu dam doi manga song bolvek ani awangin endik thinani a voi tam tak endik non ani theina department in ma ana donati minister chuan zuang tui kodam chu azima wangle apan no konga chep to wangin sonan tum mek ti soiboka nimna phartak budget a po zuang tui kodam suna tur cheng viable che somda ani a kodam hun tur ngai tu mek ani ati pukelari le na chuan erong bola gas supply chungchanga mizoram chuan harsatna atok lovati a mizoram ani tin gas cylinder sang sari vel lirthei phur somni pali thlengji anga ngai ani ati sarkar le puin ro manna ane zinga state khopui tina gas pipeline siamatela hei hi kumsang ni sompako tanga tumto ani a hrilenga wangin ala hlo tling theilova malakna kalme kani a sarkar lai puya bo chui me kani ati Governor Haribabu Kambam Patian Voin Khan Mizoram University Vice Chancellor Professor R.P. Vadira le ICFA University Registrar Dr. David Lomzola tu Ras Bhavana akoma Governor Haribabu Kambam Patian chon ICFA University Mizoram ho tu te chu anna thona te harsatna anto kem ti te anma sona te baka kumrei vak local ta a ICFA University zirlai tele campus ne tu te inkara inmu thiamna chungchang te azota ICFA ho tu ten campus boina chin felani to thule tu na chuan thatakin zirna kalpuya ni ba ka campus boina awanga zirlai
kumni chungvel an nei tlem nu azilai pa ngai takin an nei bel to thute an soini governor chun Ikfa University Mizoram zilai ten boro thatak noya zirna an chunzom zel theinan thunei tu te lampo channa zel turin afui ani Mizoram zirna insang zoka te professional le vocational course alom tamlo laya Ikfa University in hetiang lam zirna thatak akalpui chu Mizoram ta ne mizo thalai te tan mal somna ani ti a skill development lama mizo thalai te an zuan lu a Mizoram pona na thatak tak an tho theinan science zirtin thale soft skill lama te chanlak alangai na sa hleni ati mizo thalai ten pon naman ha tho an hupuna tibo turin English le Hindi tong thiama chanlak alangai bok nia hriat thu soi bok NEC fan cheng noi zathum songa pakua sing ni le sangkhat senga siam samthang kholua zopui phul samthang ne charpak chu voin khan champhai distributor Pimare City zolin hong Pimare City zoli chuan samthang kho bulmaya mun moi le nuam tak dil moi tak omtel bok khwal sinte hip thei tura chei bol le siam konga mala truna te hria in Mizoram sarkar ka thlangin NEC project thlenani a chief minister in atulanga alo bozi sakawanga malangna kalpui ni thu soi tundin mun thlen theina na thanem ngai taka tha tho tu line department sang ho tu tele khotang hru tu te chunga lom thu soin eco park ani angin achunga concrete building ropui tak tak din lovin ahmun moina le nomna te vonghim chung zela khozin te thlole chetvel na tura bot sai mek zelani atibok pipu sulnu tamna champhai districtin khwal hip thei tur khopa theina na satak anei chu wani thla kati thu soin a chei bole choilar konga tranlak na sajolanga ya apui tlin theina na tulang te bozui mek ani atibok he park hi sarkar hriat pui thapa honani ma nikum December thachungin cheng sing kolai tlo tu te atanga don ani thu po soim khwal thanne chhon konga akhomi pui te tuai hriam chu ngai poimo ani ati a zo pui phul samthang ne charpak von file enkol konga akhomi te mai ba ka atlo tu te nei tu thinlung putla thin turina cha ani zo pui phul samthang ne charpak hi NEC project ka tanga thoni a nikum April tanga tanani a akhomi te tan khwal thanne tul dang injitina training sang bo sai mek zel ani chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puan ani Aizola Mizoram Science Center chuan Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C31 le radio control model airplane te chumi puite ta na mu le bel chian thei turin an pho chuaka PSLV C31 model hi Mizoram Science Center technical staff te ku chuak ni in atak tak ain 1:7 ratio in atezok ani RC model airplane thung hi Innovation Hub Mizoram Science Center men tortele Mizoram Aero Modelers Association tenen tangko paduan chu ani heng model pani te pho chona program hi Mizoram Science Center curator puren thlei nunan akai hruaya chief scientific officer Puh lal som le member secretary Mizoram Science Center chuan an man pui ani Prime Minister Narendra Modi chuan Nizan Khan Russia President Vladimir Putin bia in tharum thona thleng mek chu ti top thoi turin angen President Putin a hian Ukraine thil thleng mek chung chang chu Prime Minister Modi lo hril fi a Prime Minister office chu danin Pumodi chuan Russia le NATO te inkara ngai dan in ang lo rei tak om to chu in biak na tlang tak le thatak an neya chinfel thei ani thu a soinona Prime Minister chuan tharum thona chu tire thuai ni se du thu soin kiltina tang in biak na kong zonga led le adu thu soi ani Pumodi chuan Ukraine na India khole tuitele zirlai te din mun angai poimo thu soin Russia President soipuin himdam taka India rama alo led le chu angai poimo hleni ti a soibok United Nations Security Council chuan engma intiam kamna omlo le arang thiang bera Moscow in Ukraine sipai alak chu anatur draft resolution chungchanga vote an thak dom Heminuhian US in adwan he resolution hi UN General Assembly members are some ko pathum te chuan hunrelo te ya angai tole don bokani US official senior Soidanin Biden as sarkar chuan he resolution hi members sompang omna UN Security Council dan ani mai thei thu soim Washington le athopui te chuan vote thak chu until the awanga Russia komsernalan tirna turani atia United Nations Security Council hian members som pakhatal chuan he resolution hi an thloparin thu soin China le midang ngai dan tur ero hriat thei alani lawati a council hi zanin dar khale chan ve hian an thu khom don ani Russia hi UN Security Council veto por nei zinga mi pakhatani a permanent member dangte chu China France UK le US te ani hetilain European Union chuan Russia shekna nazok apuang le tobok ani chanchin thar cherti topna na tang pui Voin Assembly chut khoma zona le chhana hun manani a private member bill pakhat soi hovin no lani
Governor Haribabu Kambhampatian Voin Khan Mizoram University le Ikphai University ho tu te Raj Bhavan akom Prime Minister Narendra Modi chuan Nizan Khan Russia President Vladimir Putin abia in tharum thona thleng chu ti top thoi turin angen UN Security Council chuan engma intem kamna omlo le arang theang bera Moscow in Ukraine na asipoi alak chuna tur draft resolution chungchanga vote an thak don chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani